Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Estela, adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagbali na kasukir nga anak, gapulaeng iti ayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Stella. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agad-adal ka pailaeng nga makiin-inarim kakit din iti dayjay alaklakayan abaraw. Awan mat siguro ti dakes na tatang tabarumat. Jak kayat dayjay nga Oscar aparakin ka. Anya ti saan nyo akayat kin ni Oscar tatang? Uncle Oscar ko namut Arig na uncle mun dayjay. Isu asaan arumbe nga makiinarim kakinkwana. Aklo na kontipod no kada kayo tatang. Sinong bata ko ni Oscar? Anya? Ayan ayat kamin. Ay laksiden ka nga anak. No ipilit mo ti kayat mo. Makiwin na suwaskan iti dayjay nga Oscar. Ngam tatang, apay asa andak amaawatan. Ay ayatek ni Oscar. No ipilit mo ti kayat mo. Nasaysayata pumanaw kan dito'y balay. Tadyak kayat ti anak asuker. Kasano dayto yun, Oscar? Saan nakaakayat ni tatang apara kanya? Apay, anyang aming timbagana. Laksiden na kanu nga anak, no sa anak amakiwin na swaskan ka. Anyang aming tisan na akayat kanyak. Gapu talakay ka kanu apara kanyak. Arig na angkel ka kanun. Gapo iti dayta. Makibreak kan kanyak kasta ka di. Mariribo ka na. Sa dino nga iti papanak, no laksiden na kun ni tatang. Ken agad-adalak pay laeng. Nupod nung ay ayatan na ka Estela. Agkasartan, saan ka mat katabay-bayan? Nagagetak mat. Napigsaak pa yung agtrabaho. No kasta, sumarda nga kun nga agadal. Una, at damot balay ko apag naadanta. Kan nalawat italon ko at alunag. Talaga natangkin ti ulom. Amok ang naggapu ka manan iti ayan dayjay nga Oscar. Talaga ka di asukiren na nga amam. Agpili ka. Agtuloy ka nga agadal. Ket liklikam dayjay nga Oscar. Winnaw, pagtalawan kan dito'y balay, ha? Sumarda nga kun nga agadal tatang. Agkasar kaming kin ni Oscar. Anya launay timpakpakan kan kadayjay nga Oscar aya. Ay ayatek ni Oscar tatang. Makikalay sa akon kan kuana. Anya? Talaga ka di nga ipaypaysum ti pumanaw manang. Sika kumanti makaamukin ni tatang ading ko. Saan mo ko maabay-bayan, Talaga ka di kay kayat mo ti makikalay sa iti dayjay nga Uncle Oscar. Ay ayatek ni Oscar. Diyak ka ba ulan ti makiwin naswaskan ko na. Akas iti kayat ni tatang. Saan kanto ko mamang liplipat amanang? Umay kanto latag pasyar dito'y balay. Wenri ko ading ko. Awan ti agbaliw. Kanayon kayon to nga umay sarungkaran kini tatang. Estela, apay asaan ka mo ta nasumsumrak? Makiasawa akon, Anali. Anya, ngam apay mat. Sayang, no saan mo nga ituloy ti agadal? Kinuna ni tatang ko, alaksiden na kanon. Kan saan na ko napagadalan? No sa anak amakiwin naswas iti boyfriend ko. Kat, pinilim ti boyfriend mo? Gaputa ay ayatek. Kan panagkunak, saan nakmat siguro abay-bayan. Ni Uncle Oscar, analakayan abaro ti boyfriend mo? Sigurado ka kadi iti dayta a desisyon mo? Ang mga nagbabawi kanto. Nakapagdesisyon akon, Anali. Makikalay sa akin ni Oscar. Anya ka din tinaknakan mo. Manong ka di titawan ni Uncle Oscar? 40. Katsi ka, 20. Doble titawan na ititawan mo. Anya nga'y kumatidakas na, kat barumat. Kan napigsapay ka nung agtrabaho. Ay, jak amukan kay Stella. No anya tinaknakan mo. No apay akinayat mo ni Uncle Oscar.
No kasta, agdandan na kayo gayaman ka ni Oscar. Asan pa'y analpas ti kasaryo? Wan manang, ururayon milaangan tipet sa ti kasarmi. Saan ka di nga gungat ni tatang mo? No makidandan na ka, saan pa'y analpas ti kasaryo? Linaksid nakmatan ni tatang ko. Manipod jak kayat ti makiwin naswas kin ni Oscar. Anya? No kasta, mas pinilim ni Oscar akabsat ko? Wan manang, gaputa ayatak ni Oscar. Sa bagay, saan ka mat siguro ngagbabawi iti dayta desisyon mo? Tapatyag asaan na kanto abay-bayan ti kabsat ko. Ket agyaman na kada kayo manang, no maawat dak akas kamang ti pamilyayo. Maragsa ka nagtupay. Gaputa ka maudyanan na, agkasar matlaangan ni Oscar. Imbag man ta nakapasyar ka, manang. Kumusta kayon kini tatang? Ayun gayan, awatem daytoy. Ha? Anya da ito'y manang? Nagduduma a prutas dagita mula ni Oscar. Agyamanak, manang. Sa dino ti ayan ni tatang. Napanijay talon. Anya nga oras asumangpot. Day tatisan ko nga mo. Ha? Ha? Apay nga adda ka ditoy, sika babae. Tatang, mailiw akon kada kayo. Kat kayat kayo ako mustaan. Pumanaw kan ditoy. Awan ti anak ko asukir. Saan ka di alinaksid kan nga anak? Ngam tatang, umadanin ti panagkasar ko. Rumbang ko mga umatendar kayo. Kasapulan ngamin amarukod kayo para itibado yung. Asino tinagkunakan ka nga umatindarak iti kasar mo, ha? Ngam tatang. Ha? Ala, pumanaw kan ditoy. Kat saan kanton ngagpakpakita pa'y? Papayakas dyan ni tatang. Kaslamat na nagdak kalabasal tinaramida. Sana kano na mapmapa ni Jay Balay. Ala, gusto daytan. Saan kan ngagsan? Pasensya ka na. Gapo kanyak. Linaksid na ka ti amam. Dakal gayam apakabasulan ti agayat, Oscar. Itala ang dayta nga ungot ni tatang mo. Mapakawan na kan tumutlaeng. Uray po utem dayta anak ko na. Ang paiso. Wen. Dumtang tuti panawen ang mapakawan na ka ti amam. Ang uno ita. Talagaan na sakit tinakam na kan ka. Gaputa sinukil mo ti pagayatan na. Sigurado ka ang maka-attender ka iti kaaldawan ti kalaysak, ading ko. Awan, manang. Ibagak lang kini tatang nga dasarek ko. Iti kasta, saan nan adamagan no sa dino ti papanak? Agyaman na, Rico. Uray saan ang maka-attender ni tatang, taadda ka. Awan anyaman na, manang. Patsyak ang mapakawan na kan tumutlaang ni tatang. Saan mo't siguro nga agnanayon tiguran na ken ka? Sapila kumaa, ading ko. Congratulations kada kayo adwa, Oscar, Estela. Maragsa ka na. Kakamaudyanan na. Addan asawam, Oscar. Agihaman kami manang. Agyaman kami manang. Imbag ka pa'y tanaragsak ka para kada kami kini Oscar. Ay, huwag paiso. Tikabsat mo lang tinakitak. Talaga ka diasan at dimaray ti amam? Manang, mabalin ka diasan tayo na pagsaritaan dayta. Agragsak tayo kitdi. Tada ito'y ti kaaldawan ti panagkalay sa amin ni Estela. Kumusta ti addan asawa na? Saan ka kadimot laang ang nagbabawi anak ki asawa? Pulos ayak agbabawi, Anali. Gaputan na anos kanyak ni Oscar. Kat, kumusta ni tatang mo? Napakawan na kan? Saan pa'y? Ngambarang dumteng to ti panawan ang mapakawan nakmat laang ni tatang. No saan mo kumasinukir ni tatang mo? Adda ka kumamot itan iti maudi at tukad di kolehiyo. Saan siguro ang para kanyak ti adal, Anali? Sana bale, tanaragsakak mat iti sidong ni Oscar.
Kumusta tirik nam? Mayat matan manang. Pinagdanag na kitikas taunay. Baglakit din, tanay ra na anak anak kijabalayo. Nakigtutak, tanakadasay kamatan iti suelo. Basta tinalagip ko, kalaat ang naulawak. Ay, inawagam ka din ni Oscar. Wen, sigurado pa umayan day jay. Estela, kumusta kan? Nasaya atan tirik na, Oscar. Agdadagsan ti asawam, Oscar. Sana rumbang agmay-may sa ijabalayo. Uwan manang. Kat agyaman taimpan mo dito ospital. Imbaga, tanay ra na anapanak ijabalayo. Napnapanam nga minaya. At ang amin importante alinakad ko, manang. Ay na, nakayayat at talaga dito ka anak ka. Rico, aging ka kadiita. Nasakit pa ila ang tinakam ni tatang kanya. Ay, hindi tatiyag pa'y sumanang. Inawis ko pa'y asumurot kanya kamang bisita iti ka anak ka. Ngam talaga natangken ti ulo na. Siguro, talaga asaan na kun amapakawan ni tatang. Dumteng tulat taday tagundaway manang. Ayon gayam, anya ti planong itata nakagradwar kan? Saan ka kadipay ang nag-apply iti trabaho? As-asikaswak ti panag-abroad ko, manang. Anya, kastoy lang arudan ti kasasaad mi ken ni tatang. Ita, umadayo ka? Awan lat amok nga umasinso ti biyag ko ditoy. No dituyak ngagtrabaho, manang. Anya ngay nga rod no da ita ti desisyon mo. Basta agan annad ka akanayon, ading ko. Addaak tatang, amok ngamin nga awan kadwayo ditoy. Tanag-abroad matan ni Rico. Uray pa'y nag-abroadan ti Adem. Awan lat takarbangam nga umay ditoy. Tatang, aging ka kadiita. Saan dak pa'y laan napakawan? Saan kanto mapakawan? Tasukir ka nga anak. Pangaasiyo ko mama tatang. Pakawanan dakon. Adan apo ko yun. Ayaw ang bibiyang ko. Saan ko adamdamagan? Mala, pumanaw kan ditoy. Awan anak ko asukir. Sige nga, Rod. Pumanawak no day tati kayat yo. Ngamno ka sa pulan yo titulong ko. Ibagayo lang ang tatang. Diyak ka sa pulan titulong mo. Mala, panaw! Napanak iti ayan ni tatang. Ngam talaga anatangkan ti puso na. Pinapanaw na. Anyamat ta ni tatang. Apay adi na kapailangang mapakawan. Kat adun atawan ti nagblabas. Amangan no talaga asaan na kun amapakawan ni tatang. Di ka maawanan ni tinamnama manang Estela. Kumusta ka matgayam di taading ko? Kumusta ti trabaho? Nasayatak lata dito Na kayo ngay. Kumusta kayo ni tika anak? Nasaya at kami mulata dito Rico. Kanayon mulata ko mga awagan ni tatang ha. Iawag mo kanyak no adda ti problema. Tapno maarayat ko adagos. Bilibak mat ka ni tatang mo. Aging ka ita, kat kagura na kapailaan. Kayat mo ka di, tatwa ta amapan agkid daw iti pamakawan? Saanan? Urayak latan ama pakawanak. Sa taagpakita adwakan ko na. Amangan no ad-adala ang agpungtot no makita na ka. Alang arod, sikat imakam mo bakit? Basta daak lang dito'y anak kasuportakan ka. Aping imawag ka ading ko? Agsakit ni tatang. Mapan mo kumakitain. Kaya't na nga ta mapanak ijay balay. Isumot lang tinang ibaga asikalangan ti mapanijay. Imbagak kami namang tangdanak iti mga sikasa kunkwana. At saan ko na naman tasikalat ta kanon. Agpaiso ka diri ko? Wen manang, iso amapan ka ni Balay. Tapno da mga sikaso kini tatang. O sige nga Rod, mapanak ading ko.
Kumusta tirik nayo, tatang? Anya ti kayat yu akanan? At dawit ko ngagduduma a prutas. No kayat yu timangan, agluto ak. Anya ti kayat yu nga ilutok. Aywan gayam, at agas yu. Sa anak ama bisain, ken adda agas ko. Umay ka dito'y abay ko, takayat ka kasarita. Anya ti ibagayo, tatang? Saan ka day anasakit tinakam mo kanyak? Gapot ginura ka iti manuatawan. Da kayo ti amak. Kat iti kaanuman. Saan to nga agsakit tinakam ko kada kayo, tatang? Agyaman anak ko. Napakawandak ka din, tatang. Uwan anak. Pagyamyamanak itan. Ta saan ka nakalpas iti adal mo? Tano nakalpas ka. Amang hano nagabrod ka mait. Ket mabatyak dito'y ngagmaymaysa. Napakawanak nga rod ni tatang Mr. Lonely. Kat ita, awanan ti sapulak iti biyak ko. Sinukir ko man ni tatang, ngam saan ka nagbabawi anak ki asawa kini Oscar. Tuy pagayam mo, Estela. Agyaman pagam Estela iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, nasaya at met, ta napakawan na kan ni tatang mo. Saan ka ang nagimula iti sakit tinakam? Gaputa uray anya tinapaspasamak, isulat ta ti amam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Estela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.